Magoen o re go reng o sa di baby shower ka sa ga re shua bona ya ila ile ba a re shoge thari ngwana a se a belegwa ba ra go renga ba riana go shoga thari a ke re go shoga thari o e shogela mang o tlo belega mang ka yona so kaparona tša o reka o ra re o rekela mang ga o so belege so go ne ba thole gore ba piliba mo ga yona kere I'm one of them mara ba sa pilibe go mo ga yona ba free mara ba se ka mpitša ba ntereka a ke gana le gona ba se ka nshama it's what I believe le bona ba piliba kwa baby showering a kere ka ngwana a tlile nka ba kata ka tharaka le gore ke ne tšhaletse tla le kgotholela kaparo tše le le jellelago šita go le mago ngwana a sa emela a reka kaparo tša go yontšha ngwana sepetlela o dipeperekanye wa duta ya o e ka o thonkgega one ya batho ra ga le tlo ntšea ditlankana tša ka šijukwe wa kwešiša ma ka re batho ba dia baby shower a miss care ba ba profeteng o fo o ponya ba profeta matšea ba maka for wa manele mošoanyana kaparo tša gago mmoe ke tsone tša gore ya gore o miss care nka na ba hloba nhloile nna tlhare sa go fodiša ntho a ke se tsebe so a re mele ngwana a belego ya o le kala na kokotlele be motho seropele sona se kokotlele ke re na ba wa re tlo bja speaker motong ya kwala ba ya wa jo